Bala Ken Rosas. Tinapalabas. Naramidan ni Raul nga i-monitor ti komunikasyon da Alexandra ken Darius. Iso ang maamuan na amin a plano dagitoy. Namuan na pa'y ti pan nakakonfine ni Darius iti ospital. Iso a binaon na ni Tiago tapno papatayan na daytoy. Aramidan met ni Michael ti amin akabailan na tapno malabanan na ti aramid ni Raul. Itagagayem, tenggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Napayagan na jak na usar da ito yung paborito apaltog. Mausar mo itan, Tiago? Amangan mat numaamuan naman da ito yung plano takan ko na. Saan itan? Ipasigurado. Asaan na mas strict ti system ti computer ka? Di na kun maabak day jay at tao. Yung number mo, take umawawa. Hello? Hello, ni Michael daytoy. Oh, si kamat gayang Michael. Sa bali man nga may nantoy number mo. Anya ngay, sumrag ka? Sumuragak ko man. Yung adalaan nadlaw ko'y derwar. Lakay alumabas-labas dito yung apartment ko. O sige, saan ka nga rod arum-rumor dita? Amumutin. Mabuti nga gawin dito paltog. Amangan na iso da ito'y di bagbagayo at tao analay at pumatay. O sige, umayak dita, itamat lang. Mabalin ka di, ngay tulod na kaya probinsya mi. Apay, naumakan iti denak? Nagsaritaan tanday to idi pa ay. Ngay tulod na kaya probinsya mi. Tanya ko mati aramida medyo probinsyayo. Kaya't ko ang makita dagiti dadakkel ko. Sige, angam lipasak pa iti trabaho, ha? Awan pagpatinggaan day ta ang trabaho. Kasta manintiin ka rin di kanyak. Di mo ka di kayat amakita ti panagbaligi ni Tiago? Iti inted ko amisyon na? Di mo dagdakamatan tinagan day ta ang tao. Amo makagurgurak day ta ang tao. Si Kamat. Natulnog ni Tiago. Iti amin nga ibilin ko kenkwana. Anya tir aramidan nyo dito'y amalakay. Sakti para kolektar iti basura dito yung banda. Kasta ka di. Apay ka di, ma'am. Kwa, balay ti kayim ko dito ay tata. Kasta ka di. Awan mo ti makikak apagduadoan iti lang day talakay. Talaga siguro nga kolekta iti basura. Ay, talaga ang nagbut-butong ni Michael. Saan ani Tiago daytoy? Ay na Michael, managbut-butong kalaunay. Naibagam namin idi nga isot estilo ni Tiago. Manglimlimong agpalpalama, wendo basurero. Ay, dakla ko man imbagbagakan kay di. Amumutin, nervyoso ak kadagita abambanag. Ay, sige. Tadumagasta pa iti apartment ni Darius. Kumusta ang tano anyan ti kasasaad na? Naimbagan ako. Sumrag ka iti trabaho. Sigurado ka? Oh, concern ka matlagayam kanya. Ita ka dila ang nga mo. Diyan kami narikrik na dayta iti kalabas. Saan mo amarik na? Gaputan nila ang Emily ti amom amang ipatpatagkan ka. Kaya't mo asawan. Iparparik nam ti concern mo. Gaputa ipatpatag nakmat kasta. Ha? Amumat ka diti agayat, Agent Alexandra. Dinakpay unay am mo, Darius. Dandanin. Mangrabrabak kansa. Saan? Kat panag ko na. Iti mabiit. Mamamukan ton. Agent Alexandra. Anya ti kayat asawa ni Darius iti imbagana. Analami isakkan ko na. Dakkel aburbor tsa kanyak day tsa kinunana. Ni Darius mo aman.
Tumanga na terapi. Hello? Hello, Alexandra. Nakaring ka pa'y magayam. Oray matsika. Pasensya kan, na nakaawag ako raytang nga trabi. Adalang damagag kan ka. Anya dayta? Dagiti files mo. Mabaling ka di alo kata. Adalang aming kahit ko ang makita. O sige. Itad ko kan ka ti password. Thank you. Data lang ka diti kaya't mo adamagan kanya. When? Agyaman na ka. O sige. Awan na nyaman na. Agpartner ta. Isama sapon lang ang agtinulong ta. Hello, Michael? Hello, Alexandra. Madandanagan ak manan. Tanga pa'y. Kas lang amin ada nakita alim mabas iti tawa ti apartment ko. Anya nga oras? Itay lang. Imo na, nakita kiti kusina. Itay, dito'y silid ko. Amangan mat no agar arapaap ka lang. Saan ka nagkamali? Tao da jay. At dalaan dito'y aglawlaw ko. At dan sa ti talagang agpangpanggap amang patay kanyak dito eh. Anya? Kasano ko maamaibagam nga dagpang tay ti biyag mo. Kat awan mat kitugot di tiruan. Ngam, nalawag adito'y ko ang nakita ti aniniwan na. Nervyos mo lang dayta. Ngam, kasano na po no? O sige. Ikang ka itipaltog mo. No dayta ti masapon. Kwa, ada fobia kiti paltog. Self-defense mo lang. Napaayda papatayan da ka kan oray ni Alexandra. Iso adakkel ti posibilidad as syakmet isarunuda ita. Anyan ti mapaspasamak kan ka, Michael. Ultimo pandangan mo di tarwar. Kabutang mo pa yan. Ni, saan nakakatawahan? Amumot ni Jay lang unag ti opisina ti ayan ko. Ay na, Michael. Kasano nga agbalin anormal ti taray ti biyag mo? No amin kat kabutang mo matnan. Sana ka mang rabrabak. Pudno dagiti ibagbagak. Adag pangpanggap amang patay kanyak. Kayat mo, taisuro da ka nga agarhamat iti paltog. Makakita ak lang iti paltog. Agnervyos ako. Daytan tulakit din mangitugot iti dayta. Nasken ang mapukaw day tabutang mo. Ruamam tibagim alumaban. Tapno maisalakan mo tibagim. No kasta nga dagpangpanggap kan ka amang patay. Makita? Adumanan a website tinahak ko. Kasta ka diya talaga ti kayat mo iti biyag? Agin enjoy ak iti kastoy a trabaho. Ita, maipakat kun ti kinalain ko. No hindi estudyante ak, kat sanda kapagan ano? Ita, maklaat dalaangan, ati computer no usarenda. Kat pinirdi lang ti may isang ordinaryo a tao. Awan ti nagdumaan nyo iti kapsat mo? Saan na nga ikumpara kini Manong? Mabalin siguro nga ibagam, analalaingak ngam iso. Nalaklakak abumaknang ngam iso. Kwarta lagayam tinapatag ka na kayong agkapsat. Di ka man nagbalin na kontrabida, Joyce. Nalipatam ka din. Asak tinang ilibas kan ka iti safe house nga ayan mo. Dakkel ti utang mo ana yung pag-anakam kanyak. Saan tayo kung mga agbayag dito'y alugar? Si Kamat, Michael. Katugtugaw tayo pa'y lahing. Pag nervyos ka man yan. Kita mo, nakataltal na day ti restaurant. Awan mo ti makita ka rason, tapno agda nagkakasta. Agkaba-kaba ti barukong ko. Relax. Apay ngamin anak ko na mga dapang tayo tibiyag mo. Gapo ka di, tadandani kami natay kani Alexandra. Michael, sana mapasamak kan ka tinapasaran mo. Iso nga ikatam, ti panagdandanan mo. Sabagay. Pudno timbagayo, sir. Saan ka kumaraga pura? Tay ti mabiit. Malpas konti pat patrabahong kanyak. Sanak ba't kiti nga apura, Tiago? Ngam tikabsat ko, ti magagaran unay. At adalag pa'y lang no sa dinaw. Ken no kasanaw apapatayag
Dayjay Michael. Em kayat ko. Tay nalinis at trabaho, ha, Tiago? Matungpal dayta, boss. Kat nagbaligi ka. At danto pa'y nadagdagsen nga itpatrabaho kan ka. Saan kayo ang mapay kanyak nagkabsat, boss? Ininutan na masimpadag iti system ti computer iti opisina. Kabala nga isubli ti sigod, sir. Iso na lang ta. Ado ti trabaho na. Amo ka pa alam. Dispensaram, ta nagdwa-dwakan ka idi. Gapo iti pan nakahak ti system tayo. Naduma-duma dagiti banag nga aramida kita, sir. May sa ti panang tulong ko iti investigasyon dagiti dua nga special agent tayo. Ituloy mo lang, Michael. Dakkel ti may tulong mo kadakwada. Dayta ti aramidag, sir. Kaya't agyamanak iti panagtalakyo kanyak. Angem, aguray ka man, Michael. Anya di mangmangit ko. Nga dapang ta iti biyag mo. Nalabit. Dito'y panunot ko lang dayta, sir. No pa'y kasta, aganat ka. Napagkat ti trabaho. Nalabit nga isiksikat dakan, dagiti hacker. Awan ti rumbang apagtanagam dito apartment mo. Makaturog ka na imbag. Sa bagay. Gapulang siguro iti nakaro pa nagdandanag ko. Iso akas to'y tinervyos ko. Ket no bilang taad da problema, awagan na kami kini Darius. Agyamanak manan kada kayo, ha? Awan anyaman na. Ay nasaan ka kating agdandanag? Kita mo, dakkel ang tikimut tungam. Relax ka lang, Michael. Las ka na malpas ko dahito yung nararamidag. Tapno may nayon dagito kadagiti ebidensya kontra iti Dayjay Raul. Ipuyata ko na iso ti masapon. Ha? Anya Dayjay? Madanag ka nakmanan. Sige, ituloy ko tararamidag. Balay ko dahito katawan rumbang nga pagbutungak. Nakalakmat na giti amin na tawa kan ruangan ko. Magdamanan. Basta ito'y likod tayan na. Makapanervyos ti kastoy. Nakababain mo't mo umawag manan ka na Sir Darius kan Alexandra. Sigurado, agin inanada mo tan. Ngam, talaga makapadanag. Jeremy? Apay na gito'y aggamit mo? Anya ti kayat mo asawan? Insagan akong dagita gamit ko. Agbiyahe ka? Sa dino? Agsublitan ni J. Pilipinas. Anya? Nagbit ka matan, anauma? Kaya-kayat ko J. Pilipinas. Napinpintas ijay. Sa nakas dito eh. Nalipatam ka din ti mabalin a mapasamak no agsublita ijay? Mabaybay ang tinegosyo. No awan ta ijay. At dati kabsat mo. Kan may sa? Ado pa'y matikwartam. Nakapagpanunot akon. Kaya't kung tiyag subli ijay. Jeremy, agpanunot ka kumana imbag. Mabalin a maibalod ka. Iti ka nito nga agsublitan ijay Pilipinas. Saan ba't amabalin nga agtalin na talatan dito eh? O sige. No kasta ti kayat mo, umunakan. Agbati akpayla ditoy. Aramidam no anya ti kayat mo nga aramidan. I-blow out ka, iti dayto inted mo kanyak a file, Michael. Pasat lang dahil ti trabaho. Amok amarigatan ka iti kastoy nga aramidam. Tapno lang ang adda maisubmit mo kada kami kini Darius. Tapno na parpartak amatiliw ti rumbeng amatiliw. Kan may sardengan ti kalukwan nga aramidan da. Matulungan tayo pa'y dagiti nagbalin a biktima. Ken, dagiti mabiktimada manan. Pudno dayta, Alexandra. Kayat ka nga itreat. Iso adi ka kumanagkadkad. Kadwata ka din ni Sir Darius? Damagakan ko hanaan no adawayana. Rumwar tayo atalo. Saan da nga mo anabayag
kon asisiiman ti kadagaraw da. Ket itata nakita ida iti sikod a restaurant apang pangananda. Kung daway kon da ito nga ipatungpal ti plano. Ket no mairaman pa iti kadwa ni Michael ani Alexandra. Patsek, ad-ad dangag talik kanyak ni Raul, kan uray pay ni Jeremy. At ako makayat kung maibagakan ka, Alexandra. Mainaig ka di iti files nga inted mo kanya kitay. Idi rabi, adaman ang nadlaw ko, akarasakas. Ay na Michael, but-but ngum laang tibagbagim. Gagangay laang dagiti kakasta. Nakaro ngamin tibuteng mo, iso akong formula gitan ti mapampanunot mo. Anya nga tano, umakaraklangan iti apartment ko. Sigaman, no kayat mo. No saan kan akomportable iti ayan mo, o di umakar ka. Siguro, no umakarak. Nataltalgad ti kasasahad ko. Maadaan iti peace of mind. Sa bagay, dayta ti kapatgan, di makon ko na a peace of mind. Umayan dagiti in order tama ka. Kulang ka! Abay! Siya mo to! Aso nito pang paltugan? Dito ka lang, Michael. Surutak na dyan to! Twitter, nairaman na napaltugan. Naskinlawagat na Sir Darius. Anya ti mapasamak iti dayta akan nito. Ituloy pa ingatan ni Jeremy ti panagsublina iti Pilipinas. Gagayem, ti liway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Tinapalabas. Nakaro abuteng tinarik na ni Michael kaputad na madmadlaw ng agbambantay kan kuana iti apartment na. Kinidaw nga ron ni Joyce ken Raul nga agawid da ito'y tapno makita na dagiti naganak na. Kabayatan na. Agtultuloy iti pananghak ni Raul kadagiti na duma-duma a websites ken iti panangaramat na kadagiti credit cards dagiti na duma. Kabayatan na. Maururay maten ti pan nakayulog ti search warrant ken ni Raul. Iso aplinano da ken ni Tiago no kasano da mapatay ni Michael. Iti may sa restaurant ananganan da Alexandra ken Michael. Simbangpet ni Tiago. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Di ako nakita tinagturungan na. Ado nga minti tao dito ang lugar. Ilay day jay. Ngapapay anagdaras anagpukaw. Talaga nabannog ako. Tinasayat. Subliak laangan ni Michael. Kasama ka pinantugan ni Tay. Dead on arrival ti waiter. Kaputan na iraman iti shootout. Dati timbaga ti doktor. Naira na ngamin nga umay na kumaiserve di in order mi. Nakitak asumungat tila kay anak katutok ti paltog na. Kailangan ti pasamak. Kat no Jack imbaga kin ni Michael akum lang. Nalapit. Iso tinatamaan. Talaga asaan da ngagsarde. Aging gangaawan ti mapatay da kadata. Wan gayam. Sa dino ti ayan ni Michael. Adda ni di ospital. Naka-confine. Kasaunay ti nervyos na. Pudnon sakit di ti bagbagana. Nga damang sisiim kan kwa na iji apartment na. Alexandra. Sino nga taday di alakay? Patyak ani Tiago da jay. Adda ngamin kalugong na. Sakat pilay. Kinamat ko. Ngam nagdaras ti panagpukaw na. Bili bakit ikinaturod mo? Ngam, napagkaday ti atrabaho para kan ka.
Anya ti kayat masaman. Agresign akon, iti da ito at trabaho. Kwa, Narugya akon, Darius. Iso ang masampol alapasan. Sa akon to panunutan ti panagresign ko. Apa man ang maipatungpal ta ti misyon ta. Umay ka, Tiago. Agtugaw ka. Tadanggayan na nga agsilibrar. Anya ti selebraran ta, boss. Saan mo ka diya may bilang nga baligi ta? Tanabut-butang mo dagiti maag nga agent, ha? Hey, saan ko anatamaan jay talaga puntirya kapatayin, boss? Addan tupay sa balyagon daway, Tiago. Naimbaglakit din. Tanapanunot kong aglambang. Kansan na kun anakamatan pa iti agent amang kamkamat kanyak. Agsagana dagita nga agent. Karkaritan dak, ha? Adupay asakit ti computer. Ti iwaras ko. Adadan nga agpaggat kayo iti misyon nyo adwa. Iti na ito akong daway. Ni Michael, ti kayat dapatayan. Wen nga rod, Chief. Kaya't adun ti inosente ang mairamraman. Ngam ituloy milata ti laban, sir. Iti mabit, may baban, ti arrest warrant, dayjay a hacker. Saan pa'y anaan-anay alintag ti Cybercrime Act? Kaya't amangan numayalang-aling lang dito yung akaso. Dayta ti pagbutbut ngan mi, sir. Sigurado, katawaan da tayon ton dagiti kriminal. Tinapatag kat maaristar tayo ida. Tapnosong batan da dagiti kaso, ang nagbasulan da. Awan gayam, kumusta ni Michael? Naka-confine, sir. Kat apaman amalpas ti meeting tayo, inak to bisita. Sige. Sumaruno ak tumat amang bisita ken kuana. Sir. Mabalin ka diya kasarita ka. Adda na patig unay akayat kong ipagakan ka. Sure. Mariknak tinakaro aban ko. Kaya't ko ti maturog. Nga masapul a bisita ag ni Michael iji ospital. Agrupo at akon tanalawag pa'y. Diyak kaya't ti marapian. Hun gayam. Anya nga ta tinagsalita ang Darius kanebe. Maburbur siya anak. Ni, adda umuawag. Ha? Akin na yun? No number? Ang mga no private number dito. Hello? Naimbagnal daw mo, Agent Alexandra Meneses? Sino ka? Sana naman sa ito lang mamom na sino ha? Kaya't kulaang nga ibagakan ka. Nga amin agaraw mo, ket mabambantayan. Anya? Mas daw ka? Iti na iti akong daw ay at da ka iti uneg ti apartment mo. Saan ka di? Agrubrubuat ka. Tanalabit. At dabapanam. No talaga naturod ka. Agpakita ka kanyak. Saan ka ngaglamang? Aganat ka, Agent Alexandra Meneses. Tama nga no may salaang ngadang mo. Arumwar dita apartment mo. Ket kanibusana mon. Di nakbut-but ngan. Sa anak amabutan kan ka. Kaasimat, dagiti mahiraman nga inosente at tao. Anya ti kayat mo asawan. Buybuyan da ka. Ket umadanin, ti patay mo. Hello? Hello? Oh. Inadap nan ti cellphone. Kasanong amo na ti aram idak. Ti ka di cellphone ko. Ti agserserbi ang monitor da.
Awan sir-serbi day ta cellphone. Iso na say saya at langan amadadaal. Aginom ta, Agent Darius. Bareng. Mapreskuan day ta panunot mo. Chief, nabayag ko na pampanunutan da iti abanag. Kat, ita lang ang mayabkas ko kanka. Ita ta, agbalbalinan a delikado, kan komplikado ti sitwasyon. Buteng mo lang day ta, Darius. Kat na ito iti maibagakan ka. Diyak mabali na diktaran ti kapanunutan ni Alexandra. Ngay patan na ti kaso ngay kamyon. May salang tikit kidawakan ka, Chief. Numabalin. Sukatan ko man ni Agent Alexandra, kas partner ko. Diyak mabalin nga ramitan day ta. Nang runa, kat makitkita ka na pintas ti timpuyog yu atwa. Sir, mabalin yung siguro nga i-assign ni Alexandra iti office works. Asikaso na lang ang dagiti reklamo. As kada kaso dagiti ubing kan babae. Agent Darius. Apay kadya kaya't masukatan ni Agent Alexandra, kas partner mo. Awan mo ti reklamom anang ko kadagiti kalabas. Chief, di mo ngamin maawatan ka. Anya ti jak maawatan? Napagad na ito yung mission para ken Connor. Napimpinta siguro no lalaki lang nga agent. When no uray siya klangan, yagigam iti dito ang mission. Agent Darius. At data dito'y para. Ragragsakan ta ti bagbagita. Oh, Sana dita ti pagsaritaan ta. Apay kastoy diriknak. Apektado akadi itimbaga di kolar itay. Agsipot hak animbaga. Adda dagiti aglapas-lapas ti tiruan. Dagiti ubing nga agkaayam. Anya ti kayat asawan jay kolar. Nga adda dagiti mairaman. Magnaak. Mangparaak iti taksi. Yak ipadlaw ang madandanakan. Kas lamang mangagkupay laang tiimbaga jay kolay. Agan nadak ka no. Tamay salaang nga addang ko. Kalos. Huwag pagkamatay ka! Saan ka mo hinamramot? Diyak pa yan nadlaw di si mungad alugan. Ada sumungad at taksi. Para! Om, papanantayaw. Ija ospital. Chief, kasla jakon kabailan pa iti uminom. Uy, sakad. Nabartagak maten. Kasla agpusipusan ti panagkitak. Nasaysayat siguro, sir, no sa akong timbang itulod kan kay Jibalay. Ang mga no agungat ni Commander yun. Awan nga rata. Sabay, nauyong ni commander ko. Delikado kayo marod, sir. One game, sir. Ang mga no nalipatan yung matan yung nagsaritaan tayo. Anyay tayo tayo, Joy? May papanting Agent Alexandra. Owen. Hindi ka madanaga. Ikonsidera ti rason mo. Apay akas tati panagkit-kita kanyak ti taxi driver. Pangatuan kan pababaan nakmatan. Naskan nga agsiputak animbag. Siputak amin ang garona. Nimbag lakitin.
ta dito'y baksit tinagtugawak. Hello? Inayad nan ti panagpataray na iti taksina. One boss! Amok tararamit. Ha? Mapit lang, ma'am. Ipalto ko. I-park ko lang bit na ito yung taxi. Kasaritak na ito yung boss ko. Yeah. Dito'y kaaduan ti tao tinang iparkingan na iti taksina. One boss. One boss. Apay kas taon iti dalag ko. One boss. No problem. Malagi ko man ang timbaga di kolar kanyak ito'y. Tao. Sir. Kaasi ka no dagiti mairaman nga inosente at tao. Oh, jak kayat nga da mairaman ito'y. Manong driver, at iti bayad ko. Bumaba ako dito eh. Abay ngay, ma'am. Ito yung barya, ma'am. Napanay. Nagapapura. Ang kasalamatan tanagan, mate. Ay, daytoy tumot nga min misis ko. Wrong timing na umawak. Tungpalan nga ta ni Chief ti Karina kanya. Asino ti isukat na kini Agent Alexandra, kas partner ko. Sa bagay, adumat kit di dagiti mabalin a lalaki nga agent. Amok. Masakitan ka iti daytoy ang mapasamak, Alexandra. Para matlaang daytoy iti pagimbagam. Amok. Maawatan tumatlaang ti mapasamak. Adalam gayo man ti rabi. Natuloy nga ta ni Alexandra na pan iti ospital. Tinasayat. Awagak. Nakasangpot ak matlawangan dito apartment ko. Agyaman ak iti Diyos. Awan takas anapasama kanyak. Napanak na kimisa. Kan naggrocery. Ngam, si bibiyagak anakawin. Amok abot-bot nga naklaang tikolar. Kita ti kabarbaro a cellphone ang ginatang ko. Kasapulak dahito iti trabaho. Sino nga taday chay ako na? Kasanong anaamuan na tinumber ko? Aday, mabalin ko nga usaran da ito'y baro a cellphone ko. I-store ko pa iti phone book dagiti importante a numbers. Adat ako sumawawag. No number man. Anya ti kayat asawan da ito eh. Isuka di manan da ito ti caller. Alexandra, di naktalikodan. Sumaang ka kumakanya. Jakon ka ba ilang ti trabaho ta, Darius? Isong agpakatakon. Saan, Alexandra? Di nakpanawan. Kasapulan ka. Alexandra, di na ko mapanawan. Sumango ka, tagsarita ta. Darius? Emily? Darius, honey. Oh my God. Oh my God ko na. Saan? Oh my God. Rumbang ngagkalay satan. Saan? Oh my God. Adaywan na ka, Emily. Umadayo ka kanyak! Saan? 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 Tagtagay na plagayan. Kasla pud na.
Anya ti kaya ta sa uwan da di atag tagainip ko. Si Mardeng matlaangan nga umawag ti Col. Nasaysayang at nujak sumbatan dagiti awag na. Kita agman kiti dagiti files ko iti computer. Nalipatak pa'y gaya man yung shutdown. Sagay sa ag nga i-open dagiti files ko. Ti Colay, umaw-awag man. Talaga di na pagtalnaon ti cellphone ko. Anya ti masapol mo? Sino ka? Apay adi kag pakita! Relax, Agent Alexandra. Nervyos mo ka dinaitan? Kunak man nun naturad ka, akas special agent? Awan kabutan ko. Uray sika. Isong agpakita ka. Amok tinaramid mo. Idi simbangtot kay ti apartment mo. Apay adinak sangwan. Lumaban ka iti patas. Takrot ka. Saan ang katakrot? Kat balbalagan ka. Rumbang agyaman ka. Tawar-warningan ka ba'y? Sayang ti kinalibnos mo. Ngam ka po ta kontrabida ka. Nasken amatay ka. Anya? Good morning, Agent Alexandra. Oh, Darius. Good morning. Kasangsangpet ko lang. Medyo naladawak tanahang obarak. Kasta ka di? Kapi, Agent Alexandra. Saan? Agyaman na klangan. Nasakit ti ulo ngamin. Jack na ruam nga ginumitiado. Di ngamin hepe, inawis na. Iso matlagayam asaan asimrag ita. Ngem rumarak matla dagos. Adalang i-follow up ko. Follow up? May naig ka di iti kaso nga igamta. When? Dumagasak pa yung kini Michael. When kayam? Kumusta ni Michael? Adda ka di pa iji ospital? Jack na bisita. At ito nga istorya. Ay, wan gayam. Baro itan ti number ko. Kan baro pa yung ti cellphone mo? Wan. Oh, at iti baro ang number ko. Maditi na pasama kanyak idirabi. 9, 7, 2. Okay. Naisave ko ti number mo. Darius. Adda color ko idirabi. Agsarita ta iti sa baling nga oras. Adda ngamin kam kamakamag. Anyway, naala kong ti baro ang number mo. Sige, mapanak pa eh. Nurse. Nakita mo ka din ti talistaan nyo. Noan niya sila ti ayan ti pasyente abisitaan. Sir. Sigun iti records mi. Nairwaran ti pasyente, sir. Anya? Kaano pa eh? Idilaang kalman, sir. Mabaling ka di ama-amuan no asino ti nangirwarken ko na? Babae ti may nangirwarkan ko anay di kalman, sir. Nakabayad kan naimbagan matan ti pasyente. Iso nga saan min ako kunisyon ti kadwa na babae ang nangirwarkan ko na, sir. Agyaman ak, nurse. You're welcome, sir. Saan ang nakaumay di kalman dito ni Alexandra? Asino nga ti nangirwarken ni Michael? Awagak ni Alexandra. Oh, Agent Darius. Nakaawag ka man. Adak ita dito yung ospital ang naka-confine na ni Michael. Ken? Kumusta ni Michael? Awan dito eh. Anya? Asino ti babae ang nangirwarken ni Michael iti ospital? Agsinamat nga tan ti dalan da Darius ken Alexandra. Gagayem, di uliway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo.
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Pala Ken Rosas!